visoki profesionalizam, tu će se biti i glume i provokacija i ne smije se na to nasjesti jer ovo je play-off, to je drugačije natjecanje. Da, i sigurno će se, nemojte zaboraviti, ovdje dignut će se... Ovdje je zapravo sudac treba dobiti 2 minute. Da. Sudac je možda malo... Nažalost, tu je Jarušek i sada prilika za Banama. Banam i Knasevića ima u sredini. Banam, dobar udarac, još jedan gol! Fantastičan početak! Jedan izuzetan gol našeg kapetana Letanga u lijevi gornji kut, neobranjivo, fenomenalno. Dugo Medveščak sa Plave nije davao golove. Da, nije moglo biti bolje otvaranje. U minutu i 16 smo zaveli gol, nevjerovatna stvar. Najbolja stvar za atmosferu u dvorani, za ekipu, za početak play-offa. Uživajte u ovom pogodku, pogledajte, Alan Letang, bilo je puno govora o njemu u onoj prethodnoj utakmici kada je on tražio trenera da održi govor u slačionici i da potakne svoje suigrače na jednu aktivniju igru. Mislim da ne bi smjeli nasjedati. Naši Martinović je krenuo u okršaj. Mislim da će suci prvi put su progledali kroz prste. Sad će izbaciti dvojcu van, sasvim sam siguran, jer moraju spriječiti. Ovdje postoji mogućnost za jače okršaje i znao sam, evo, točno, Dremelj pokazuje do znanja da se neće to tolerirati. Martin Podešva je jedan... da neće biti kasni, da je ovo samo jedan informativni razgovor. Da, je, povuko ih je, vi to ne vidite sada. Pokazuje im je, da, to je druga opomena. Drugi put im je progledao kroz prste. Ali ne smiju nas sjedati naši jer dvojica van. Evo, to je sad prva kazna. Ovo je bila Dentonova provokacija. Tako je, Denton i Zanoški. Sada Denton. Denton jedan igrač, evo još jednom zgoditka, uživajte u tome dok Denton i Zanoški idu na hlađenje. Denton je 76 minuta je Trufno služio kazni na, evo to je taj odigrano. Evo odličan šut za Zanoški, na žalost ništa. Ali to je ona kvaliteta Medveščaka, to je ono po čemu je ova sezona obilježena. Medveščak je vrlo opasan sa igračem manje. Šteta što nismo podigli našu statistiku short-handed golova. Malo je falilo. Zanoški je igrača više. Banam je ljut što se Buli premješta ispred Plave. Nevjerojatno, iz nepoznatog razloga. Nisam vidio što se dogodilo, da li su sudili stajanje. Da reagira u dijeliću sekunde na taj način. Evo Trufno ulazi unutra, fini ulazak trojice naših i ovo je trebao biti čisti faul. Iza leđa skinut u solo prodoru, jer on je bio u solo prodoru, bez obzira na okolinu. Ali ne bi mu to sigurno sudili. Opa, evo ga. Ovo je čisto, Naglić, smiri se. Ne, Zanoški, ne, imamo dva igrača viška i sad Zanoškog nećemo imati u utakmici. To nije dobro. Zanoški se razigrao prije play-offa i nadam se da će dobiti 2 minute samo. Trebala bi biti ispačena ovako 3 igrača Znojma i 2 Medveščaka. Vidjet ćemo šta će reći suci. Neosporno je suđen prvi faul. Sada gledajte, dobro, jedan igrač Medveščaka i jedan igrač Znojma u nastavku. Naglić se suzdržao. Dakle, 2 Znojmo i 1 Medveščak. To bi trebalo biti na klupi. Da vidimo hoće li tako i biti na kraju. Samo da ne dobije više od 2. Banam! Nije vidio Banam da je golman na podu. Zakasnio je Banam. Dobar šut Sertića. Opet je. To je nevjerojatno. Knasević je dobio šakom u glavu. To je nevjerojatno koliko su
prgavi i koliko su odlučni da isprovociraju tuču gosti. Jer ovo je provokacija, ovo su udarci na udarac Sertića. I sada pogledajte. Ponovo je Buli vani, to me više sad malo živcira. Zašto je sad ponovo Buli vani? Nisam vidio da li je... Ovo je bio vrlo dobra pozicija za udarac i Banam je izgubio živce. Ne, samo je gledaju na ovih prvih 20 minuta dosta nervoznih, dosta tvrdih i imali smo poprilično isprušteno. A nakon toga nije uspio progurati Pandola. Voa. Dej, fini, dribling, Dej! Hajde, Dej! Gol, da li gol? I gol, ali to je Dej, to je njegov gol. Klasični, ali idu gledati suci. Nema gola. Da, ali 2 minute kazne mora biti. Mora biti 2 minute kazne, to je bila je ruka u zraku. Da, to se ovdje ne vidi, sa strane se vidi. Otišao je Pak nije završio u rukavici kao što su mislili. Nema gola. Evo, nema gola, vidite gdje je Pak. Pak je vani. Da suci nisu, da su zaboravili da je bio faul. A ide van, evo ga. Ispred gola je vrlo opasno, na drugoj strani je Hranač. Šteta nije uspio Prpić. Banam, bravo! Prpić sam i gol! Ono što Dej nije dao. Da, zato što je velik, ogroman je. Sjećaš se, to je zabio Gracu u ovoj seriji, u prvoj godini u četvrtfinalu. To je napravio isto, jer je velik, ogroman je. Onda širi golmana skroz i nema više šta napravi golman. Osim toga, ne može ga nitko srušiti iza. Ako ga srušiš, mora biti barem kazneni udarac. Ovo je sjajno, ovo je ono što Dej pogodio stativu, gotovo identičan ulaz, prekrasna asistencija Banama. To je ta trojka koja se sanja, koji točno znaju gdje se tko nalazi. To je uigrana trojka kakvu Medveščak tek sada ima. Možemo reći da su 3 sezone bile potrebne da Medveščak iskristalizira ovako igranje, uigranost, napamet, dodavanje u svakom trenutku. Kad bi to išlo za mjesec, dva... Ali to je ispravio Martinović. Ali sada ide Zanoški koji je blokiran. Zanoški ima tešku situaciju. Hoće li kazneni udarac biti? Da, hoće. Kazneni udarac ponovo Zanoški. Bravo, svaka čast. Prizivo si taj kazneni udarac od prve trećine. Već jedan puta, tako je, ali sad prizivam da ga Zanoški da, a ne da ga pronaši kao na zadnjoj utakmici protiv Mađara, kada je isto otišao ovako u kontru. Sad već sopraš. Pa ne, sad valjda je nešto svladao Kokej, tko? Neki. Evo ga, ide Tom, ajde! Nema ga, ne ide. Ja mislim da Tom radi istu grešku kao i protiv Mađara, previše blizu, trebao je pucati, šteta, ali dobro. Kod 2:0 je lakše podnijeti ovaj promašaj. Prpić. Ne vidi Sertić. Ali uspije doći do Paka. Benam. Kukulok! Čisti gol! Prpić, drugi gol! Bi drugi nego Prpić na otpadak. Pravi hokejaški gol. Ono što si rekao u drugoj, da nam fali igrač ispred gola. Tako je, moramo doći prije na te otpadke, rebounde, odbijance, kako da ih nazovemo. 3 sekunde još, dakle, sa igračem više. Medveščak je postigao taj vrlo važan zgoditak koji ti daje mogućnost da lakše izdržiš ovih 4,5 minute. Evo vidite, to je to. Prošlo je čovjek kroz noge, stativa je bila prije toga. Pogledaj sad, šut od golmana, odbija se od igrača, svašta tu ima. Ali mora se priznati da Marek Čiljak brani fenomenalno i da ovo je jedna...